Sibay ule Mizo Stock Trader chang win market clear na karon na ile dona December ni di in clear ho le tengo masabera chuan lawm khop me tu te hne na lawm tu soi tur nge ti chuan DII Domestic Institutional Investor ho in market an chan chiang khop me ya FII ho in India market hian FI ho mamo to lo ti la kan soi sual khiar dom le tun tu market din huna chuan ma se FI tan lo chuan long term survive na tàu ta chuan kan thei don lo ti chu chiang sa chuan chuan DI ho nen DI ho hian tho hlawk view ni market recovery na chan po DII an tani ti chuan market ka atlak na sat lai kan market crash tu rang deuh khanen news te khan on tar lang choi ma sen khan market crash lai po hian recovery hi chu om zel don ti chu hriat na ding an chiang takin kan hrele ta keng vel khan ni market kalphung chu chuk don jon ti hian in tin to lenga chuk don jon tu jon keng vel hian tang khang le ri awnga ti chuan ani kalphung chu straight line hian kal bak don lo ti khan hrethiam ta poi mo khapa ti chuan kan market moina jon recovery track up maya hai 200 points benefit ro thlem la no fuala dawa hi kan enang technical lama ti chuan kan VIX spot la niawa hi technical lama kan en le bok nga US market in clear la US market kan ni zana khan ti zat hi dropa an virus ta kha US a han ron om ti thu thang vel wa khan panic selling om deuh nge ting vel chon ta ma se India lama chuan thavio thunga ka bo chan po future lama han recovery that em wangani bermena US market han chuan hi euro lampo ten tlanna sakhop maya hei sell off vel he do thoni nipo virus wangan chuan inflation data te po kha sang no hlega euro lom chu ting la chu data phata arom boka ting vel chu ni le poka Asia lam kan thla Asia lam po chu Asia lam hi rinan tlanna wak lowa virus lam pin effect vak lo ni lo mix te hlega chu jan tu no virus chuan Europe lam tuam na sa deuh nge Asia lam chu hong vak don lo nge ti vel thu thang om do Asia lam chun la hlau thong vak lo ani berin na lang ani la thok na lo khop me Asia lam chu ti chuan global factor and tala global factor tang po ani India future lampang chu stable review me 155 points la opa ZX0 lemon one cool down no leka kan fixi 7% lai drop away na hian drop thakop me chon cool off ve de hlek don ni na langa chon fix te por cool down de hleka chon he good news tu kani permena ti chuan sector lam hi anila when to IT sector in market chan khop me chuan energy sector reliance chiang energy sector so chuan reliance in de me chuan bank ero hi a fual a thatho sector zong thama sen la fual de hlek ani bank he ni mina han cha tha when to IT lama kian do IT ken ni chu IT lama that chon bank lam hin fual do thin tiang vel chon ya chon IT le metal le energy lama cha tha bank ho in anon thathawa ma se tlem in anon kian do hlek ani tuk vela hian bank lam pang hin on cha tha don nge tiang vel choni ai chon sector tang khan on tha do vek sector point recovery overall recovery om do hlek ani ti chuan large cap lam kan thlir nga when eng stock nge market ti chelo to so kan AGFC thakhup me poimo do ho tar lang la AGFC poimo a Tata Steel Tech Mahindra ti chuan Infosys TCS ti chuan Reliance te po hi Reliance te po ron cha tha sa bank lam pang itle ron fual do hlek ani hi bank ho kha IT sector lam hi thakhup me IT le AGFC ron cha tha boka IT le metal stock ho cha tha do hlek ani wen chu call ni te kaka din mun nia wen chu IT lawan cha tha ko me non tho lo ko pani chon backup tu tan Reliance le
bank ho ron among an ron dom chho ve la boka chu ding vel chu ni wai market kha chu chuan future options lama kan lut tanga open interest kan en ma in fi data en tela fi la di so yang khan DII ho ni market support tu chu fi chun lo shal char don ang khap me chu wan DII hian market support ria win upon support to win upon support to and the support three zel tura ngai hring tu na chuan chu din munia ti chuan open interest kan en anga open interest hian support hi 70,000 17,000 hi strong support hi siam to ni ti chuan resistance hi 18,000 an nga ti chuan 175 te poi chu resistance chu tla hi lani deuh hlek nga resistance area chu nak tu ka hian hriat tura ngai la tin nge ana masa support hi 17,000 ai chu support chu a in siam nge to ti chu chiang ta khop mai ti hi chuan 17,000 chu base angin angai thei do ni 17,000 ni poi mo khop mai FDI hai one defend an tum do tang khani berani hi poi mo khop mai chon PCR data tang poi nei bullish sentiment chu lang takul mea thakop me bank nifty lam an thiranga bank nifty lam po hi support hi 3600 hen siam eta tuma ma se resistance hi 365 atang hian resistance hi om chho deuh nak hloma ma se bank nifty short covering om chuan 365 atang hian short covering om chuan 3700 kan mo har lo turang ayang bank nifty lam hi short covering om hlau chuan ti kha ta lang to poka PCR data tang chuan poi bullish trend trap to ni chuan future lam kan lu tanga future tang po hian long build up oma and buy future no buying om deuh hlaka ang khop mai bank nifty lam chu short covering ala om deuh hlaka chuan nifty lo chuan buying om tran to ni berin al langa chuan bullish sentiment hi ala om hri viau ni ti kha han hre thiam le tabuk la poya to technical an lu tang technical atang hian chiang khop maya hian chiang khop maya support chu 17,000 ti chiang to ti hian 17,000 try bounce ta so ni mina kan tarlan kha tlai resistance hi a break chuan bullish sentiment hi engma chen chu anung tura ngai chu ta break ta chiang khop maya hai hi so chunga break mai ni loin closing a hian close thei boka chuan bullish sentiment hi anung thaviau hri ni ti han hre thiam ta bokla thiatia ni chuan upside hi kan pan zel rin oma chuan 17,700 te poi kan thleng thei mai thei ni tla chin bounce thei mai thei ni ti rin na om bela tran do to chu tung chu kan din mun le thli dan tun ta trend line chunga ron om la tran to chuan resistance hi 17,500 chuan strong resistance chu a nei ve deuh hlek nga thlai area hian tai test se nak to na test arin omanga chu a test thei chuan ta tang selling om don nge don lo chu pullback te po mo consolation te po kan nei vele thei mai thei bokani to test la 1 hour tang en ta la chiang tur ngai la 1 hour tang point nei gap area hi tlai gap area hi a fill angai don a hi la gap area hi test na ta tang selling om le don nge don lo ti chu nak tu ko vele shit tonga consolation ate sanga selling oma consolation te pok an nei thei view ni nak tu ka hian chu tiang vel chu arin om view a technical tang paron bullish trend view ni at pattern tang chuan in bullish sentiment hi kan nei shi don ang khop mai rin na sang khop mai technical tang banya side tang banya bullish sentiment trend hi ron zuya chuan bullish sentiment hi na shi view ni ti kha an thre thiam ta ila poimo khapang ti chuan bank nifty lam thlir la bank nifty lam po hi support hi 354 a hian om ti chiang ta chho zel hri turan ma se bank nifty lam hi la thua lam te wa bank nifty hian 3700 area hi
test ve phat angai do ni 36800 level hi resistance area don hi a test ve pon nak tu gen test ton nge don lo chu hrial me bank nifty lam hi in ma a hroi zelo chon kan market hi san lam panel thon op thei view chung bank nifty le poimo view ni tu lo man bank nifty ma hroi chuan kan la bul zel thein tu en bank nifty consolidation te po om chuan kan shit hi mal har khop me ting om don so technical tang chon bullish sentiment chu om ve tran deuh hlek to chuan tu ga te po hian bullish consolidation kan nei nu pun bullish sentiment chu ala nung aron nung tran le to view ni ti khan thutiam ta la RSI tang vel te po ni tran hi ron zui tran chuan bullish sentiment hi probability sang zo kan ni ti khan thutiam ta la poimo khopang chuan Thlirna nia technical tang pon bullish sentiment hi an nung hri view ni ti khan thutiam ta chuan US future hi en lokila US future hi then US lampang hi line hong lawa US market hi ein hon huna hian bullish opening anei don nge don lo ti kha poimo don ta ni Dow Jones lam chu positive opening om don ma se Nasdaq lam hi ala flat khap me hi nge an don ni tek lampang chuan US hi bearish closing ni min khan ne bullish opening an nga sentiment hi thla le chuanin negative global market negative sentiment hi ron nung le mai the chu ting chun nak voina kan profit te point nuai le effect thai boka ma se tu na chun DI ho hian in market and support sheet thak view chu chun DI ho hian market and support zel turangai bokila chung chun chu good news ani phata bullish sentiment hi 60% probability la peshi la kan tiswal turangai lo ting vel chuni ton lai market chu market hi straight line at tlapu pup ngai lo chong tu mi po hi ron pull back anga chunglam tang selling om line don chon tlale don ma se tu chon pull back ani hri don ning hria chon enjoy hri phot ila kan ti fu ole khat zong kha ton chung market kan thlian chu nia mi lo follow la he tha hian ron nei zel kan tum don ne kan no me